Ikirere cyo hejuru ya Iran cyuzuye umwotsi w'umukara. Ibikorwa remezo byabo bya misile za ballistic n'ububiko bw'intwaro biri guturika buhoro buhoro. Imira, ahari ikigo cy'ubutasi, harasenywe burundu. Kandi hano ibisigazwa by'inyubako aho inteko y'inzobere za Iran zari zateraniye kugira ngo zifate icyemezo ku muyobozi w'ikirenga uzasimbura uwapfuye, hose hasenywe. Kure cyane i Washington, Donald Trump yavuze ko intambara yafashije gutangira ari iy'ubugoryi, ariko ifite impamvu. Mu magambo ya Donald Trump, twari turi mu biganiro n'abo basazi, kandi njye nabonaga ko ari bo bagomba kubanza gutera. Bari bagiye gutera iyo tutabikora. Nibo bari kubanza gutera. Ibyo narabyumvaga neza cyane. Indege z'intambara za RAF F-35 zarashe indege itagira umupilote ya Iran muri Yorodani. Ariko ku muyobozi wa Amerika ibyo ni bike kandi byatinze. Iyi ntambara yahise ifungura agasanduku ka Pandora. Iran ubu iri kwibasira ibihugu 11, ikongera uburemere bw'intambara, yagura urugamba kandi yongera ibyago. Iki gihe kizashira kandi Iran izava muri iki kigeragezo cy'amateka itsinze. Ntimugire gushidikanya. Umuco wacu, amateka yacu, n'Imana n'igihugu cyacu bizatuma dutsinda. Tuzatsinda ikibi. Uwo ni umwe mu bayobozi ba Iran. Iyi ni rafinerie ya peteroli ya Fujairah muri Arabia Saudite, imwe mu bubiko bunini bwa peteroli mu burasirazuba bwo hagati. Oman nayo yibasiwe. Indege itagira umupilote yagose icyambu cy'ubucuruzi cya Dug. Iyi ni intambara yagutse kurusha izindi zose aka karere kigeze kubona. Ariko hari indi mpinduka ikomeye iri kugaragara ku butaka bw'amajyepfo ya Liban. Israeli iri gufata ibice by'ubutaka. Ingabo za Israeli IDF zivuga ko ari ingamba z'igihe gito ku mupaka, atari igikorwa kinini cy'intambara ku butaka, ariko bishobora kuzaba vuba. Mu mezi menshi ashize habayeho ibihuha by'uko Israel ishobora kugaba ibikorwa bikomeye muri Liban, igihe Hezbollah yafashe icyemezo cyo kwinjira mu ntambara irasa roketi yahaye Israel impamvu yo kohereza ingabo ku butaka. Ubu ni igihugu cyagize imbaraga kurushaho, kigerageza kubyaza umusaruro aya mahirwe kugira ngo gihindure imiterere y'aka karere. Bashobora kubivuga nk'intambara yatewe n'impamvu z'ingenzi, ariko yabahaye amahitamo kandi nta gihe ntarengwa bafite.